kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iti salas ti pagturugak ita arabi Sandra bakay. Ay nawa, iti anya kumaga po kat nalawam at iti kwarto duming lakay. Ije nga ron mo ti kayat ko. Di na ka din kayat nakaida, ha? Sana kasta bakay. Lukas ta nga ron, anya ti makagapo. Laki din mo to yung ti ulis ko. Makamu ka man laangan. Di ka kadi akong unget. Napudot ngamin una dito silinta. Sana ka makaturog. Nagadukit di nga amom si ka duming. I love you bakay. Di nakarako pa nakasta. Ay nawa, kung naklakit din nung naturog kan duming lakay. Saan pa'y anal pastyar aramidak bakay. Ay nawaw, asino ti kachachat mo, Awan ka chat ko. Makadlawa ko na, Awan na ito'y bakit. Pastime ko lang. pastime. Kat no alas 12 ititeng nga trabi Kanayon ka na mapuyatan. Sana balay. Taag trabaho aklatamat inton bigat bakay. Di ka mabutang maapiktaran ti salon at mo iti kastangar aramidam. Ada kwarta mapagpa-ospital mo, Relax ka nilang bakit. Nay, si kamot madan ti aglutluto, Sandra. Ni Dumingay. Nakaturog pa lang ti asawak nanang. Napuyatan idirabi Napuyat, idirabi ay. Ay, huwag nanang. Jack amo na niya ti aramida na iti cellphone na. Nay, amangan mo't no addan ti sabali akapinpinuyat na. Padasan na. Winaw, ada siguro mo't ti nakaadikan nandita. Anya, kay nga tananang. Saan mo't ama nagsugal ni Duming tapno panunutag asugal ti makagapo? Ay, bayam. Kasaritak tuman, anak ka. Di na matlaang ibaga nanang. Sapay addan password ti cellphone na. Marisandra, anyang aminan ti ko na masaludsudang. Ay, kwa. Kasjay kadimot ni lakay mo, Mari Alicia? Ay nawang. Anyat kaya't maasawan, Marisandra. Kastoy nga bin, Mare. Kanayon ang mapuyat ti lakay ko. Iti salas pa yan ti pagturturugan na. No daduma, jay bodega, tanapudot kano iti silid me. Kan saan lang aday tamare. Ada pa yun password ti cellphone na. Ay nawaw. Ay, amangan mo't no, dati sa bali akapinpinuyat na, Maray. Panag ko na, Mare. Saan nga ta babae ti makagapaw? Ay, si kakit di mo't, Maray. Babae adagusain. Ay, narigat ti agsasao. Tasaan tayo nga amaw, no anya ti pudno ang makagapo, Maray. Sa dino man ang tinagturungan dayjay adoming nanang. Day off na itangam, jak mat makita dito'y balay. Ti kuna na mapan iti ayan, ti gayum na, anak ko. Ay nawa, babae samad tanday tananang. Ang mga no nagtulag na ngagsinarak da iji sentro. Pangbalay mo ti kawis na arimwar, anak ko. Kan nakatsinelas mag. Sa dino at tinagturungan na nanang. Urayom latan na anak ko. Ada ka di ipaaramid mo kan ko na aya. Awan matkit di ananang. Sa anak lang anayruwa makasta nila kay ko. Ay kahit ibagam kan ko na
Agsarita kayo ngamin analapat, anak ko. Ay nananang, uray manupay asaritaan dayta, no babairo ti may sa atao, awan lat ammo. Si Kamal kayam tumay. Anyat basapol mau. Anda ka din ni Ading Jenny, Tata Felipe? Ay nawaw. Anyat ti masapol mau iti anak kao. Adala ko man napatiga pagsaritaan mi, Tata. Anya na ita. Sikrito mi lang, Tata. Sana mabaling na ibagak ka na kayo. Hindi kayo madalagan, Tata. Awan dakas nga aramidan mi kan Ading Jenny. Ay, sigurado mo lang, Dumeng. Oh, ada ka madgaya manong doming? Ay, tatang, pastel kam ti bisita. Agkape ka pa'y manong doming? Yaman na, Jenny, ading ko. Nakaumay ka matmanan manong? Una, nalpas konti impasam kanya ka Korean drama. Pasanak to manan ha, tapno adamanan mo yaag. Ay nawaw, nagpartak kan manong. Kasta talaga, makapaadik mo't gayang tagbuya. Kita manong, abangan numasubra amatan. Saan mo dating ko? Makatrabaho aklat tamat? Alaman lagan, agpili ka iti kayat mo, tapasaan ka manong. Nagawid ka na, nadyadumeng, Jenny. Ay, wala tatang, itay pay. Kan, apay matakas jay ti panagsasauyo ken kuana tatang. Agpuno ka man kanyak anak ka. Anak ka di relasyon niyo, iti nadyadumeng. Ni tatang mat. Nagado alalaki dita. Dajay pala ang bata dumeng. Ay nawaw, kamali ti pampanunutan niyo tatang. Awan ti relasyon may kunak lang arudan. Dawan relasyon niyo. Apay nga raw nga umay dito balay. Ni tatang nga talaga. Ay, apay, Imay ni Manong Doming, takayat na apasak iti Korean drama aboy buyaag. anya. Naadik mo iti Korean drama tatang. Sa dino tinagapwam si Kadumeng. Nagpaangin lang bakit? Diyak kayat tikas tangar aramidam, ah? Awan dakas nga aramidik. Di mo pa yan may bati dahi ta cellphone mo. Sana talaga bakit? Narigatan. Ay, nawaw. Ada ka di ilimlimad mo, ah? Awan mo't bakit? Apay nga rod adi mo may bati. Sapay at dapay password nan. Saan nagtumot la amawatan bakit? Oy, Doming, agreeing ka. Anyat orasan. Di bakit mo't? Kita man napuyat na tao. Ay, nawaw. Basol ko pa'y itano na puyat ka. Asino nga mintinang ibagang agpuyat ka, ah? Bigbigat na napudot ti ulam bakit? Asino ti saan apumudot ti ulo na no kastoy laang lakay? Alas 10 ti agsapang am nakailad ka pa'y laang dita? Napuyat anak nga rod. Anya ko mati nakapuyatam, kat saan mat a night shift ti trabahom? Sa bali man nga minan ti pampanunutam. Awanan ti ado asao, tumakder ka dita taad da agur uray at trabahom. Sana kasumra kita bakit? Work from home ak ita. Isa di mo ko madisturban ti panaturog ka. Tapno makatrabaho ka na sayatin to madamdama. Ay, nawaw. Nay, si kamot gaya, Marisandra. Anya ti masapol mo? Ay, humay ko lang itutoy bastit anatenggan ka, Mari Alicia. Ay, nawaw! Agyaman ako unay amare. Naibus mo tinating aginatang ko ije palengke. Ay, uwin kayo, Mare. Ada ibagakin ka. Anya day tamare. Hindi ka agong ungot, Mare, ah. Anya ti ibagam aya. Nakita ka nagturong nila kay mo, iti ayan da Tata Felipe, iti na minsan ngal daw. Anya? Wan, at dati anak ni Tata Felipe abalasang. San ka day, Mare? Ada ah. Ni Jenny, Mare. Amangan kit din no, porpormaan nila kay mo day at Jenny, Mare.
Sa dino ti ayan day adoming nanang. Day ti bodega, Sandra na. Ay nawaw. Anya manon ti aramiden na iti bodega nanang. Kaya't nakano ijay, tapno saan ama disturbaw. Anya? Mangmanggag ko nga ron itay, kasla ada kasarsarita na iti cellphone na. Sala nga dayta. Wadlaw ko nakaragrag sakti asawa manakaw. Ka-video call na siguro day Jenny nanang. Iso adi na kayat ti maturog iti siledmi. Tapno saan ko makita ti kalukwan nga aramiden na. Ginay ko nam. Tay anak ni Tata Felipe nanang. Nakita ka nun ni Mari Alicia anapan day adoming iti ayan day Jenny. Idi na minsan nga aldaw. Anya? Ang ko ba? Apay nga kalata siniparnak. Awanan ka iti baeng doming. At naman ang tipasol ko aya. Kita man nakaturog na tao. Anya ti aramidem iti ayanda Jenny no kasta mapan ka iti ayanda, ha? Jenny? Ay nawaw, tagin di ammo ka lang amin. Awan amok di tabakit. Di kan aglibak ta nakita ti kumarek. Kwa, bakit? Di mo ibaga kurso na nam day Jenny. Saan bakit? Relax lang. Agam no iso ti ay tumitaw. Anya nga ron ti maramidak ay. No kayat mo agad itunod ka pa iti ayanda. Agsagana ka, Domeng. Ay nawaw, pangipanam ka na iti gamit ka o bakit? Sa dino kumapay ngay. Itulod ka iti ayan ti babaem. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Sika lang. Ulbod! Agjinelas kakit din ta itulod ka iti ayanda Jenny. Sikakit di mo't bakit? Awan relasyon mi kan Jenny. Oray mapan ka agsaludsud kan kuha na itamat lang. Talaga ama panak iti ayanda ita Jenny. Mapan ka lang bakit? Awan pagbot nga. Tawan dakas nga aramidon mi kan Jenny. Oh, anya ti umay mo ibagama ng Sandra? Agpudno ka man kanyak, Jenny. Ha? Adda ka di relasyon yo iti asawak. Kasanumat ang ibagang tikas naman ng Sandra. Adda ti nakakita nga umay nila kay ko dito'y ayan yo adeng. Ay, uwan. Pudno nga umay ni Manong Doming dito'y balay. Ngam kamali ti pampanunutin yung ada relasyon mi Manang. Kinapudno na, Korean drama ti makagapo. Anya? Umay lang ni Manong dito'y balay no agpapasa iti Korean drama, Manang. Lukas tagayam. Korean drama ti makagapo? Wen, Manang Sandra. Naadik ni Manong Doming iti Korean drama. Kumusta ngay, Marisandra? Nakasaritam ka din ni Jenny? Wen, Mari Alicia. Okay. Anya nga iti kunana. Ada ka di relasyon day ti asawa, Mare? Awan, Mari. Ay nawaw. No awan ti relasyon da. Abay nga raw. Mapan nila kay mo ijay balay ta. Korean drama kanu ti makagapo, Mare. Ha? Ay, tiyak mawatan ti kahit mga asawan, Mare. Iso mapan ni Doming iti ayanda Jenny. Takayat na laeng ti agpapasa iti Korean drama. Iso ti palimad nila kay kumare. Diyak napupuutan ana adik gaya man iti Korean drama, Mare. Anya? Agpudno akong kanakasandra bakit? Saan na nakasapulan, Domeng? Ipudno kan katipaliman ka. Makapakonsensya nga minan. Anya day tapalimad, Domeng. Ti kinaadik mo ka de iti Korean drama, ha? Ha? Amumot kaya man bakit? Pasensya ka na. No saan kong impakpakamukin ka. Mom, Domeng. Saan mo't anadagsan nga issue day ta? Diyak lang maawatan no apay amasapon nga ilimad mo. Amok kami na pagsasawanak na maamuam ti may papan iti day taabanag bakit? No imbagam ko manasapsapa, di saan ka kumanak ang ngagkanyak? Para Korean drama lang. Saan nakakagura bakit?
Apay kumaaguraan ka, kat k-drama laang mati makagapulakay. Saan mat gayam a babae? Ay nawaw, agyaman ako na bakit? Inton maminsan, di mon ulitan ti kasta nga aramid mo, Di kan agilimlimad kanya. Tapno saan akong kumpurmi ti mapampanunot ko, lakay. Mamisinterpret ka talaga, no agilimad ka. Ay, nawaw! Di ka agilimad iti asawam tapno saan nga ag-overthink. Saan amaliklikan ti parikot, nga maaladay ta iti nasayaat asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Namagaan sabatan dagiti kitchenwares a ginatang ta sa linanak ko. Itay pa yan, nanang. Ay nawaw, ipastrik mo nga ruda na anak ko. Ang mga lumakita man ang dagiti kaaruba. Bayan nyo ang makita da, nanang. San mo ta nagtaod iti takaw ti kwarta na igatang kadagita? Ammo ba't yung gali dagiti kaaruba anak ko? Ay, nananang, di kay ngamin agpapapekto iti bagbaga dagita akaruba. Masakta anak nga ron, no kasta nga ibagbagada nga imot tayo a pamilya. Anya nga ro ti maaramidan da, nanang. Kwarta tayo matinaigatang kadagita gamit. Adamutin kada tayo, no ipabulod tayo, ano saan? Ay basta, tulungan na kede amang ipastrak ka na kita. Inulit na pailang iti cabinet ti daduma. May ruwar tulak ta no mausar anak ko. Ay na, Felipe lakay. Samot gayam nga umanay ti ginatang mo akarni iti kasirola. Gudwa ang pailang abakay. Ay hapo, isupay kit di at trabaho. Unay ka na ya di na. Pati dahi ta pagsarutampay. Ay mapanaklatan iti ayanda na mareng. Bumulod ak iti kasirola da. Nakita ka iti kabarbaro a kasirola nga in display da iti paraangan da iti kalman. Ay nawaw, di ka mabain? Ay hapo, isublik to mo lang. Si kaki di mo. Man ano nga min aya no gudwa ang pailaan. Tauray mamindwakan nga aglutaw. Sana na masapula bumurod ka iti kasirola iti karuba. Ay apaw, saan ka mo makauawat, Felipe? Si kaman lang ti makaam mo. Nagsimple ba nagpagapanta pa eh. Ay nawaw. Itay ka pa'y dito'y ruwar, di na. Wala na mareng. Bumulod ak pa'y mo't kumaiti kasirula yung nana. Ay, kwa. Alan nana, isublik tumot lang nga dagaws. Ay, pasensya ka na, di na. Saan kami nagpapabulaw, iti ang yaman nga usar. Ay nawaw, isublik tumot lang inton madamdama nana. Ay, pasensya kan. Talaga sana mabalin. Nakaimot kayo launay mo. Ay, okay lang. No, panunutan niyo nga imot kami. Tinapatag, saan ama pukaw tigamit may? Ay nawawa talaga. Awan, tinagdumaan nyo iti anak yaw, nana. Agpada kayo nga agina, imot. Talaga nga imot, dagita tao. Ay nawaw, no saan da ka pinabululan, agtalnakan. Apagbiit laeng may. Di na pa'y kayat may. Oh? Di mo ipilit ti kayat mo, di na. Talaga kit di a pamilya ti imot dagita lakay. Ay nawaw,
Nalipatam samat, adana na maring ti kanayon tayo apagbulbuludan iti. Pati daddo makabaranggayan tayo. No, adda ka sa pulang da. Itayan dana na maring ti papananda. Wan, idi lang day talakay. Ita imot dan. No, mata siguro piman na. Aglalo kat, alo ti dida amot agisubli iti binulod da. Maibos ti usar mo no mabulod amin, bakit? Payakas tati lang ang maring bakay. Anya ti may imbaga na siya di na aya. Anya kumapay, Waldo lakay. Kas iti sigod Anya sigaw. Ay nawaw. Nalipatam ka din, di kanayon nga ibagada no kas taasaan da mapabuludan. Nga imot kayaw, nga gina. Wan! Saan ko lang nga ipabulot ti kasirula bulbuludan na? Pinabuludam lat takuman tapno awanan ti ano asaw. Itian niya kumapay lang aga po lakay. Tagagatang lang mananday dya kitchenwares. Buludan damanan. Inton kwan awan taon ti agsublay. Nalipatam sa matan ti kasirula tayo nagpasyar iti intero a barangay lakay. Kumpleto pa iti igaman na day jay. Gem iti nagsublay ay awanan. Napulting matan kan kupit pa yan. Maawatan ka bakit? Sa bagay, narigat ngagpaisaw, no kanayon tangag pabulaw. Tatang, mading sama ng timod ni Nanang. Talaga napudot ti ulo na anak ko. Ay, nawaw. Anyat na pasama kaya, Tatang? Nasaktan tirik na iti imbalikas ni Dina itay. Imbay ngamin bumulbulod iti kasirula kat saan na pinabuludan ni Nanang Mau. Anya? Ay, mangrugi man dagita kaaruban ako nakon. Wan nga raw. Number 1 mananday tama ng Dina. Bagbagay na tinagan na, Tatang. Nalaeng abumulod ngam, Dina amaw ti agisubli. Si Kaki, di ba talakaw? Puno mo, Tatang. Dida amaw ti agisubli. Itata saan tayo idapabuludan. Ay, kastamot tun ti bagbagada. Tata Waldo! Tata! Hey, si Kamat Kayam Lilia. Anya ti masapul Mau. Abda non-stick pan ni Nana Maring. Saan ka di, Tata? Non-stick pan ko na. Ay, awana, Lilia. Adala nakitak edi na minsan alimabasak edi paraangan yun, Nana. Ay, dadadaulan. Anya, pasensya kan, awan ti may pabulod ka. Imutandap pa yan, Nana. No imbagak nga awan. Awan na talaga. Nangig mo mat siguro ti imbaga ni Nanam, Lilia. Awan may pabulod may, isa pasensyakan. Ay na, talaga apo mo. Ti ulok no kastalaang Waldaw. Awan lakmang kaw no di. Bumulod, bumulod. Ay na makauma. Awan siguro piman at igatang draba kahit. No kasta nga bulod na. Ang moda kumamat ti mangisubli, Saan aday tay sakpay laeng mati kakaasi amang sapsapaul. No sa dinon ti ayan ti kaldero kas kadabunang tayaw. No daduma, datayo pa yan ti awan usarin na. Day tangaraw bakit. Gapo iti day ta bolod-bolod. Naibaws ti gamit tayo iti kusina. Itatagim matang tayo manen iti baraw. Tapno masukatan tinapukpukaw. Umay damanan bumulaw. Ay nawaw! Relax ka nila, bakit? Imot tayo italakay. May mayatan ti kastaw. Tapno saan nga agbalin nga abusadaw dagita kaaruba. Rumwar kami mat kanisalin itawal no lakay. Sa rinaw ti papananyaw. Mapan kami makipurdiya. Ijay, Ay kaya di tamyanan Itayan ti kumarek.
O sige. No, andaman ng tiyo may bumulod iti gamit. Ibagam nga awan, Sana kumkumpor man ti ipapabulod mo. Intun kwan, awan tuman na nagsublay. Wain bakit? Urayan niya pa iti bagbagada. Di kag pabulod. Nalawag. Sakto man ng ti kakaasi ang mapanbang birbirok. No sa di no abalay ti ayan da kita gamit. Wan ka di bakit? Lalabas at talaga ti kasta maridina. Hay, husto tinanggag mo, Marililya. Kasirula laeng, iimot da. Ay uray syok mare. Napanak bimolod iti non-stick panidi na minsan. Ngam di nakit din kaya tapabuludan. Amok mo't kadagita akaaroba, mare. Talaga pamilya imot da. Kunam lano branded mat nagiti usarda. Saan mat nga ron? Ay, pudno launay, mare. Mare, Mm. speaking of the devil. Na. Isuda ti lumabas iti parangan may, mare. Ay, ipigpig sa tati agsaaw. Tap no mapasagidan da. Ay napaw, sa di naman nga ta, ti papanandag iti imo, takaruba, mare. Ay kat, iti ayan siguro mat ati gagayam da nga imo malang. Di na mo ti agpabulod. Awan, maray. Ay, Isuda yan. mo lang nga imo, ti agkakadwa. Kasta talaga, no, imot ka. Ay, manmanulang, tigayam mo, maray. Ala, patamaan da tamanan, da manang lilyakan, manang dinang nanang. Saan na lang ang napabulodan, kastadan. Ang saan talat ta apapik daw. Okay lang ti maawagan iti imot. Tinapatag saanan ang mapukaw dagiti gamit tayo. Pudno day talaunay nanang. Saan akas idi? Datayo ti agpariko tawanan mo ti paglutuan tayo. Lumay pa pan iti gayam. Saan ang masapul nga adaw? Uray man manaw, nupod no matagayam, ay mayatlat ka. Correct, nanang. Saan akas iti daduma dita? Saan dalaeng ang mapabuludan? Nasakit mo tong tinakam da. Ibagadan nga imot da tao. Ha? Mala, umay kakidan. Agawaan ta timag, natapno saan ta amala daw iti papananta anak kaw. Kunamlan, asino ba't nagsasaw na kita nga agina? Hay, style da nga rod maray. Tsa. Di na maagbay ni tikasta nga ibagbagada. Ay, ugali dagiti imot at tao. Anane, Marililya, nilakay ko ti sumungad. Ay nawaw. Anya kumaita, no nilakay mo ti sumungad, mare. Ay, kuha ngamin maray, amangan no mangeg na ti pagsarsaritaan ta. Ay katbay atamangag na, mare. Ay na maray, makaungot nilakay ko, no kasta amang mangeg na ti pagsarsaritaan ta. Nang runa dagita a pamilya imo. Anya? Jak man amaw kin nilakay ko maray. Jak amaw, no anya timpakpakanday ta a pamilya kin kwa na. Agasam, kusilapan nak amaray, no adda mangeg na. Nagawidan ti kumarem si Kadina. Ay nawaw. Ada ka di makitam kan Marililya. Oo. Awan mo, ta siyempre nagawi dun Sino man ang ti pagsasaritaan nyo itay? Kinsamat ka ruba tayo manan. Apay ngamin ayaman nakibiyang kalakay. Bayam tapag istoryaan mi mo, iti kaya mi apag istoryaan. Si kamoy. Imbes nga agmarmaritis kayo, mapan kayo kiti makipurdiya, tapno adamat igatang nyo iti gamit yo. Naa. Tapno saan lang nga dahi tagbulbulod kaya aramidin nyo. Oy, Pilip. Pilipe! Agpudno ka man kanya ka. Agdan samot tiin pa kanday ta a pamilyakin ka. Dahi tatidyak kayat nga ugali yo. No apay ang nagbalin nga imot ti kaaruba tayo, basol yo matlaang bakit. Basol yo, tadi yo amo ti mangisublay. Itatadidan kayat ti agpabulod, nasakitan tinakam yaw.
magas ka mampay, tagsarita ta di na. Ay nawaw. May papanitian niya ti pagsaritaan ta na Maray. Jak magustuhan, ti mapan mo imarmarites, may papaniti pamilya ka? Kapunta di may kayat ti agpabulod. Imarmarites yon, nga imot kami a pamilya. Na. Saan mo takasta, nana? No amuyo ko matiagi sublay, saan kumaama pasamak ni Kastoy? Makabulod kayo pa'y kumaita. Ay nawaw? Saan lang mo ta siya ti mangibagbaga nga imot ti pamilya yo, nana? Adu kami. Ibagam kadagita padam ang marites na sardengan na kamay. Imbis ada kami ti pagsasarita niyaw, mapan kayo ki di makipurdeya iti igatang yung iti usaryaw, tapno saan aday tala agbulbulaw ti aramiden yaw. Anya nga ita di na bakit? Nakangeg ka adi na oras kanina na Maring. Agit tuturod laang dayjay. Ay nawaw, pudno matpiman timbagana. Saan nga agbalin nga imot ti pamilya ni Nana Maring no amuyo ti agisublay. Naglakadan to payam asit ganidi. Una, idi, ngamita saanan. Basol yung matla nga. Anya kumangay ti amume no may papan iti dayta. Iso adidan kaya ti agpabulod, tawan agsubsubli kadakwada agamit da kunak manin. Nanginapiman mo ti gamit iti kusina. Saan mo ta mabalin na binula na gumatgatang da? Isto, di mon kanunungan ti kaiimot dagita a pamilya. Ay na, talaga asaan ka ama kaaw-awat di na. Nangalaan niyo matikas ta kapuskol ti panagpropayaw. Anya ti kunam, manang Lilia? Salen, Diyak mawatan, no apay asaan kayo ama uma amang istorya iti pamilyami. ay, wala, taimot kayo, saan ka day? Manang Lilia, amuyo no anya ti makagapo. Amuyo ka di no apay asaan kami nga agpagpabulod iti gamit mi. Ay, uray diyo ibaga. Amumilatan nga imot kayo a pamilya. Anya? Dari ko. Apay nagkabil ka ngay Salen. Maminsan pa'y nga ibagam nga imot ti pamilyak Talaga amakaraman kayo kanya. Na, Mary Lilia. Ano tangiwa maun? Kinabil nga rod ni Salen, Mare. Ay nawaw. Iti anya aga po, Maray. Ay, nang na, nagiti istorya kayo paradaan, Mare. Nay, ala po. Agdardara pa yun, Maray. Nasakit nga rod tidanog na, Mare. Ay sos. Naskensa nga, dumawatan iti pamakawanda, Maray. Apay kuwangay. Amo, Maray, uray nila kay ko. Kaunget nakmutan. Sa maysa, amangan no, to yung iwat kumutan, ti sumaruno amadanog, Maray. Ay, manjak, narigatan. Ay, mapakawanda tanga Mare. Ay na, Maray, awam mo dakes, no padasan ta. Nana Maray, pasensya kayon kadagiti dakes anay isaw-sawang may. Ay, sapay la kumata, mapakawan na kami, Nana. Intun maminsan, di ulitan, di kas dyan nga arabi diyo. Amo yung magsiguraw, no apay ang nagbalinak nga imot, saan aya? Ay, Nana, basol may mutlaang agpaisaw. San mi ngamin nga amo ti agisublay kadagiti bulbulodon may. No nakita yo laang dagiti gamit mi anay pabulod kada kayo iday. Masigurado, amaawatan diyaw no apay ang nagbalinak nga imot. Ay, pasensya kayo talaga, Nana. Ang ikarime, saanan maulit. Ikarigatan mi matanti makipurdiya, tapno saan mi anam namaan dagiti ipabulod diyaw. Ay nawaw! Saan adakas ti bumulod, ngam amo tayo kumamat ti mangisubli.
No kabaalan tayo, gumatang tayo iti gamit tayo, tapno saan ama uma ti kaaruba no kanayunan tayo ti bumulod. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Rumwarak ita kaluy lakay. Ay nawaw, sa di naman ang tipapanam kat bingbigat, bakit? Mapanak iti tersena ni nanatan niya. Hindi ka mo matatao dito balay. Kat nagluto ka din? Nalpasen, nagluto ak matan iti pangaldawam. Kita ama, ta mga no makadisturbo kay ti trabaho ni nanatan niya. In text kumatkit di kan kwa na ang mapanak ita iti ayan na, lakay. No saan nga importante ti pagsaritaan nyo, di kan mapan. Ay, napatag ti pagsaritaan mi, lakay. Ang mga no chismis maranday ta, ha? Nagadulakit ngay bagbagamot. Sige, inakon. Nasa pakamot nga imay, Jonah. Agtugaw ka pa ya, balasan ka. Agyaman ak nana. Kunak alas 12 nga umay ka. Ay, nasapak nga imay tap no makaaduta. Naurnong ti istoryakan ka. Ay, nawaw. Kano lang, hindi na udi ang nag-istoryata dito'y tirsinak. Adumanan ti naurnong nana. Daita, di alam iti kapapasyar mo, Jonah. Chismes. Isunsamot ti mayaw-awid mo, no, tunggalada papadam. Ah, ay, saan mo ta nana? Agraban parikot ti sa bali a pamilya. Parikot mo matay. Nadamag mo ka din tinapasamak ka da Bruno kan girly nana. Ti karubayaw. Wow, nana. Nagapada idi na minsan nga aldaw. Iso anagawid ni Bruno iti lugar da. Ay, nawaw. Ay, kasanungay dagiti anak da. Kat adda ka ni girly anana. Amo pa'y mamot nga miniti dayjay a girly. Kanaayon na nga apaan nila kay na. Di nakatpakawan no anya man ti dida pag kinkinawatan. Anya nga yan, ti plano mita, garli anak ka. Agtrabaho aksan, tatang. Saan ka ama pa ni Tayan da Bruno? Iti anya kumapay lang agapu, tatang. Di uray sana nga agpakpakita kada kami. Napudot man ang ti ulom anak ka. Ay, sino mo ti sana makaungot iti kastang ar-aramiden da dya tao, tatang. Nabisyo la unay. Maawatan ka, ngam isulat ta ti ama, nagiti anak mo. Uray sana namang tit iti kwarta, no mapilpilik tumot laeng. Ano sa kunti agtrabaho, tatang. Kabailam ka day? Kabaula ka, tatang. Para kadagiti anak ko. Malano kasta ti plano, suportaran ka anak ka. Siya kaunti mga awer ka nagiti pukaw. Dumtang tumot siguro ti aldaw, makaamires nila kay mau. Saan ko nanamnamaan na mapasamak pa'y day tatang? Di ka mapukawan itinamnama, garli anak. Makaamiris to ti asawa. Ay nawaw, dito kwarto lang gahim tayan mo, diyo na bakay. Shht! Agtal na ka pa'y manlakay. Kapay ka di. Diyak mangag ti pagsarsaritaan da girly kan tatapuldo. Day tapay lang ti pang pangrunam. Isumat lagay, di mo maangot ti ilutlutom anaksad. Naksat nga ibagbagamay. Di ilutlutom ngayon na po, naksatan. Di mo ka di maangot.
Last day to yun. Dahil ti paglaingam bakit? Ti makibiyang ti parikot ti sabali a pamilya. Agtal na ka pa'y mantan ijak maawatan ti pagsarsaritaan da. Ay na, John. Umunakan iti kusina. Ilutom matlaang tin sa ganak akarne. Sumaruno aktulatan inton madamdama. Ay nawaw, mangmangan ka matgaya man kaloy-lakay. Kunak ano nabsug ka ni tinangag mo a pagsarsaritaan ti karuba. Awan pa'y kunamot nga ayaban nak. Kasano kat busy ka? Uray inayaban naklat ta kumamat No mabisin ka, agtugaw ka nga rudan. Agtugaw ka, tamangan kamatan. Makapasurun ka mat. Awanan tado asao. Mangan kakit din, tapno damanan pigsam a makibiyang iti parikot ti sabali a pamilya. No makapagsao ka mat dita. Pudno may, imbes at ti parikot ti pamilya tayo ti sulbaram. Saan mag ta parikot ti sabali a tao ti mapan mo sipsiputan? Anyalakit din ti kasta bakit? Katuyan ti gatgata nga mamantika. Girly, balasang ko. Agyamanak na natan niya. Mabalin ka day, ti agsaludsudkan ka. Anya day tanana. Pudno ka day, day nadamag ka. Nagapa kayo ka na kan lakay mo. Sino ti nakadamagan niyo matitiday tanana? Ni Manjuna, akaarubayaw. Ay nawaw, broadcaster talaga day dya tao. Ay, pasensya ka na, balasang ka. Kaya't kulaang nga maamuan. No, pudno ti warwaras na adamag. Pudno tinadamag yun, nana. Nagapa kami kanila kay ko. Iso nagawid ijay lugar da. Makaumamot ngamin. Tila ang bisyo na, titigtigidan na. Ay, kasano nga rudan, dagiti anak yaw. Ano saklatan ti agtrabaho para kadagiti anak ko, nana. Narigat mo't lang ti dumawat kan kuana no daduma. Agungot lang arudan, awan pa'y maitid na. Naimbaga, tada ni paripul daw katulungan balasang kaw. Ay, wan mo't kit di anana. Dakala pagyamanak iti namarswa, takas dyan ni tatang. Nakasagana latta at tumulong kanya. Anya ti kunam kaloy-lakay. Agpasentro ka inton bigat. Wan bakit? Mapan ko bisitahan ti anak ta. Kaimawag mo't kanyak idikalman. Wan ngam sabali at tamot adya makita ta iti personal. Saan ka kanya sumurot? Saan pa'y? Inton maminsan to. Ay, wan gayam. Ada na patag-alakad ko italakay. Sa di namanan. Iti ayan ni nanatan niya Di ka mat maumay ti kasta nga aramidam, Jonah. Agkakapsutak nga road no saan ko ang makasarita ni nanatan niya lakay. Makamuka man langan. Awan mat dengdenggam asao. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y kalsada, girle. Sa dino tinagapwam. Nay, sapay, ada imbilok mat nga imot mau. Nagsapulak iti pagtrabahwak, mare. Nagsapol iti trabaho, no? Nagsapol iti barong asawa. Anya? Nagsina kayo kan Bruno nga asawam. Saan ka day? Why? Sa anak akas iti pampanunutom, mare. Amangan mat no, addan sa balen. Iso akas takalakakin ka ti makisina iti asawam. Ay, una yan ti kasta akapanunutam, mare Jonah. Trabaho ti kasapulak. Saan? Alalaki? Oho, jackpot eh. Adaken ka dayta, no patsyam ti imbaga kwen no saan. Sika ngay, sa dino ti papanamare. Iti ka di manan ayan, ninanatan niya. Mapan mo manan imarites, tinangag mo, nagsaritaan may kanitatang, idagsapa. No siyak ti sika, pakawanam kidi nga minan nila kay mo, tapno agawi din. Talaga dayta akaruba, tatang. Anyat na pasamak ay agarle anak. Di adda siguro iti panunot dayta tao. Lalaki, iti sapsapulo. Ay nawaw,
Saan ka maawatan? Ni Jonah akaro ba tayo atatang? Anya man ang tinaramin na dyan tao, anak ka. Updated iti mapaspasamak iti biyag ko tatang. Di mo latan ikaskasaw. Di mo sayagan ti oras mo, iti kakasta klase ti tao. Kunamlan asino nga nagsasao. Ipamay samkit iti atensyon mo, kanang iti anak mo, kan iti trabaho mo, anak ka. Talagang adda na iti kasta tao. Pakarikutan na ti problema ti sa balay a pamilya. Amom ka din hanatan niya. Nasalaw ko ni girly di ta kalsada itay. Kahit, Ti ko na kanya. Agap-apply iti trabaho na. ay ka, nasaya at ano kasta. Sa anak amamati kan kwa na nana. Ha? Apay mo't nga Jonah balasang ka. Lalaki-lakit di ti sapsapulan day jay nana. Ay, nawaw! Ay, among nga raod! Madlaw mat. Ay, saan mo nga no anya ti plano na? Swadi kag sa iti kasta. Aguray ka man nana. Apay akas na ti panagsasaom ita. Ay, hindi nga bin magustuhan ti kasta nga raramidam. Ti mo biyag ti sa bali at tao ti pakibibiyangam. Siya kaon, ti maumuma makangkangag, you know? Ay, ibagam nga raw, no niya ti kayat mo amang ngagnana, tay so ti istoryaag. Ay, saan Jonah? Awan ti makagapaw. Tapno problema ti parikot ti sa bali a pamilya. Agrumbata kon, Jonah pa kay. Sigurado ka kani, adi mo kaya ti sumurot. Eh, saanan? Adda ka matlakay. Kan naka-video call ko matan ti anak ta. Tibilin ko ha, di mo liplipatan. Wan, siyak ti makaamo iti garden kan dingwan at arakan tayo lakay. Agsibog kan to. Awan mo tinagdo mga aramidam. Wan ko naklangaro din. Saan amasapol nga ulit-ulitam nga ibagbaga ta makarengreng. Sige, inak nga ro Ay, mabitla ang lakay. Manong aldaw mo nga minan ijay? Diyak pa sigurado. Basta agawid ak tulatan ah. Sige, okay. Agan-anad ka nga rod lakay. Nay, si Kam ti lumabas ka lang. Sa dino ti papanam. At pa sentro akman nanatan niya. Mapan ko man bisitahan ti anak mi. Ay wangag paisaw. Kamusta mo tin nga ini Isabel? Di na nga rod kaya ti agawid nana. Apay ka na. Kinapuno na, nagpas ngayon. Anday ti ayan ti antina ita. Aniya? Naitatipod no nana. Naimbag kumaano ibagana no asino ti ama ti anak na. Ay, abang gamot no, ka-eskwilaan na mo laang baraw. Day tati di mi amo, ta di na matibagana na. Ay sus, mabutang siguro. Day ta nga ron. Ti Jack pa'y kayat. Kasla okay lang kaninanang na. Ay, adagayam ti parikot yaw. Ngam ti pailaang parikot ti sa bali a pamilya ti pakibibiyangan ni Jonah. Saan na kadyan na dakamat ka na kayo, tinapasama kita anak mi, nana? Ay saan, baraw? Tati mo parikot da Bruno kun girlay nga gasawa ti sang kaibagana. Tunggalumay dito'y tersina. Ne, nagawid ka magayaman kaloy lakay. Kasangsangbat ko lang. Kat, kumusta nga iti anak ta? Salsalot-sudan na ka nga ron. Apay ka now? Anak ko mapay, kailiw na ka. Kan aging gaita. Di na kayat nga ibagan no asino, kan tagaano ti ama ti anak na. Talaga anatang. Kan na talaga ti ulo day dya tao. Awan am-am mo na. Iso anariga ta masulbar ti parikot tayo, takasta kamot bakit. Pasol ko pa'y gayam ita. Baliktad kamot ngamin. No parikot ti sabali a pamilya, pakibiyangam. No parikot ti pamilya tayo, awan pa ti kunam at tumulong ka, tapno masulbar ko ma. Saan ka mo tabursag, tapno di mo makita, bakit?
Napayakas na tilangam, Juna. Saan mo ito na maidrawing? Ay, masurunak iti asawak na natan niya. Ay, nawaw. Kasangsangpot na lang. Nagapa kayo na dagaws. Kasanumat nga men, kunamlan asino akalalaingan. Tapay. Inungtan na kakaday. Baliktadak ka no, taparikot ti sabali a pamilya ti pakibibiyanga. Puno mo piman. Tinaisawang nila kay Mau, Juna. Ay nawaw, basol ko nga rod. Naistorya kanyak nila kay Mau. Tinapasama kiti anak yaw. Ay, ada mo gayang parikot yaw. Isuki di kumaati sulbarin yaw. Sana ti parikaw, ti sabali a tao, ti mapan mo problemahan, Juna. Unay kan kaloy, Oh, anya man ang tibasol ko, Jonah. asino tinangibagakan ka, nga istoryaam kanina natan niya ti parikot ti pamilya tayo, ah? Kunak ano na dakamat mon kan kuana. Anya, talaga di kag pampanunod. Ita, mabain ka amaamuan ng iti kalugaran tayo, nga adda parikot tayo. Ibain mo day jay, ngam day ta aramid mo aman nakibiyang, di ka mabain? Anya, No problema ti daduma a pamilya. Nagado kanumat nga ibagbagam. Ngam no parikot amis mo ti pamilya tayo. Awan mo't maramidam. Ay na, awan mon bakal. Anyati ko na mitayain, garli anak ka. Ti anak ti kaaruba tayo, tatang. Anyat napasama kiti anak ti kaaruba tayo. Nagpasngay ka nung matentang. Ni Isabel nga anak da Jonah kan kalawi. Wintang, isumat tinadamag ko. Tagaano kanu nga iti asawa na. Day tati saan tayo nga amo, tatang. Saan nakanumot ngamin nga iba gano asino ti ama ti anak na. Ay nawaw. Ang mga nung nagbuti kan jay ubay nga anak ka. Nalabi ta kas tatang. Oh, makitam na ita. At nagayang parikot na Jonah. Ngam apay at ti parikot siya pa lang iti asawam ti pakibibiyangan na. Ugali na siguro ti kas jay tatang. Isua ti nakababa ini ti kas tang aramiden na. oh, apay akas tati parang kitam kanyak si kagerle. Masya naklaan ken ka, Jonah. Iti anya kumaga po, ah? Kas jay mo't gayam ti kasasaad ti anak yo. Ay awanan ti bibiyang mo, may papaniti day tabanag. Ngam, no parikot ti pamilyak ti pakibiyangam, okay laang? Ay nawaw, Among Jonah, sana nasaya at ti kasta nga aramid mo. Ken correction laang Nabisyo laang nila kay ko. Isu akas jay tinapasamak kada kami. Saan ka mutun nga ubing? Tapno saan mo ang maawatan dayta? ah? Saan at ibiyag ko ti mapan mo siputan, mare. Agpanunot ka kitdi iti wagas, no kasano ang masulbar mo ti parikot ti pamilyayo. Oh, naawatam ka de, mare. Ay nawaw! Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilyam. No adda parikutyo, isu ti sulbarem. Saan a pamilya ti sabali a tao ti mapanmusip siputan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y
To'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, Jenny anak ko. Sa di naman ang di papanam. Iti ayan ni Ninang Lily, kani Ninong Carlos nanang. Ay nawa. Di mo ibaga, dumawat ka ba titi kwarta kadakwada? Isuda lang ti saan ko pa'y anadawatan nanang. No adda itad da akwarta, di makumpleto ti budget ko para iti cellphone akayat ko agatangan nanang. Jenny anak. Amumad ti ka sa saad ni Ninong mo Carlos. Paskwa ita nanang. Imposible mat awan ti kwartada. Inalayo pa'y laang mat idaan ninong kaninang ko no kastamat lagayam. Jenny anak ko. Saan a kwarta ti basehan no agpili ka iti Ninong wenno ninang? Basta, mapanak dumawat kadakwada. Amok nga ado ti kwarta ni Ninang Lily. Ni Ninong Carlos tijak sigurado. Ay apo. Man ano nga min ayano aguray kalatta? No kasta ti aramideg, sigurado nga awan maawat ko nanang. Ne, tatang, apay akas ta tila ngayo. Jak magustuhan ti kasdaya panagsasao ti anak mo, Mila, anak ko. Kanayon kumot abagbagaan tatang, di mo't dumngeg jay anak ko. Naruam tumit nga may. Anabayan nyo tatang, kasaritak to dagiti ninang kaninong na. Rumbang laeng. Sana nasaya at ti kasta kapanunutan ti apo ko. Agturo kayong tatang, tamang idasara kiti kanon tayo. Ayaman ako na ay Mila, anak ko. Anya ti kayo ti asidaan, adobo, wano, sinigang. Ay, uray anya ditan. Sa anak mo't anapili. Merry Christmas, Ninong Carlos. Si kamot gayam, Jenny. Merry Christmas mo't ka. Ada samat na lipatam, Ninong. Ha? Paskwa ita, Ninong. Nalipatam samat ti regalo. Ay, unhag pa so. Adamat binungon ko a regalo aparakin ka. Sakpay ti kunam. Ilagas ko kumay ti ayan nyo inton bigat ng imay kamay. So nga itad ko itan. Ay, nawa. Anya nga ti regalo yung kanyak, Ninong. Sigurado aka magustuhan na jay. Mabitla nga, tamapan ko alaay. Ay, nawa. Anya nga ti linaon day ta paper bag, Ninong. Sigurado aka magustuhan tilinaon na ito a paper bag, Jenny. Una yun? Staff to'y siguro mananday ta. Husto ka. Lukatam tay paboritom a kolor ti pinili. Saan nga staff to'y ti kasapulak, Ninong? Ha? Kwarta ti kasapulak, Ninong. Chipla unay matirigalo yung kanyak. Kwarta ka di ti kayat mo? Ay, adapay mo't nabati asa nga gasot iti wallet ko. Isulang ti maitid ko ken ka. Diyak pa nga min naala ti tangdan ko. Uray di kay latan mangted, Ninong. Mapanak latan iti ayan ni Ninang Lily. Sigurado adakkel man ang titad na kanyak, kas idi na palabas a Paskwa. Pasensya kan, Jenny, ha? Saan ba't ngamin ang baknang to yung ninong mo? Dayta ka ti parikot kada kayo. Kanayon langan nga ibagayo nga awan makukwar tayo. Merry Christmas, Ninang Lily! Oh, Merry Christmas ba't kan ka, Jenny? Oh, regalo para kan ka. Ay na wow, agyaman aklaunay, Ninang Lily. Awan na nyaman na. Naimbag kayo pa'y. Tinawan nga damayaw awat yung kanyak akwarta. Saan akas kinininong Carlos? No saan nga istaff to'y badumat. Katawatam lata Saan kami matngabin nga agpada iti estado iti biyag. Saan abado kan istaff to'y iti kasapulak, Ninang? Anya? Okay lang. Adda kayo matabak ng aninang ko. Ay, nawaw. Agyaman naklaw na iti da ito yung akwarta, Ninang Lily. Magatang kumatlangan ti cellphone na kayat ko. Payakas na ti panangkitam kanyak, Mama.
Ay, mapayakas jay anak mo iti bunyag, Lili. Nagmadi ti rumrum war iting giwat na. Uray siyak. Jack mo't magustuhan ti kasdyan nga ibagbaga na, mama. Nairuam nga may nakasta. Kwarta laeng, tiyaw awat mo kenkwana. Wan nga rod, mama. Saan? Ada saya at mapanay kumkumpara. Dagiti ninang kaninong na. Imbis nga giyaman, dati mayawat kenkwana. Saan? Tagpili mo Di kay madanagan, mama. Inton sumaruno. Kasangay naman wano Paskwa. Saanan akas ti regalo kenkwana. Tapno saan nga agruam. Nasaysaya at paino kasta, iha. Ay, manulang titawon na. Hanggang kasta matan, ti kapanunutan na. Anak ka magkaya man, Jenny, apo ka. Sa dino ti ayan ni nanang, lolo? Napanitayan ni Antay. Ipakita ko makenkwana ti Blue Bills a regalo ni Ninang Lili kanyak, lolo. Ay nawaw, kwarta man ay. Amom ka di, lolo. Nilaang Ninong Carlos ti awan regalo na kanyak. Amin aninang kaninong ko kat nang tedda iti kwarta. Awan siguro ti kwarta ni Ninong mo akarlaw sa pauk. Among ba ti trabaho ni Ninong mo? No apay-pay lang nga isutin nala ni nanang aninong ko, ah? Ure no awan kwarta jay tao. Nasaya at mata mo delaw. San mata kwarta ti basihan? Ay, pare Carlos, Merry Christmas! Kastamat kan ka, Marimila. Ay, kung naklakit din no, napan ka iti ayan ti kabsat mo. Saan na ta awan mo't mga sikaso iti garden kan dingon at arakan ka. Kasta ka di? Ay, mabalin mo mo't nga ibilin ka da kami. Saanan ko, Mare? Mataktak kayo pa eh. Ala, okay lang ka da kami, pare. Ayun gayam. Si kaman langan ti pangtadak iti regalo iti anak ko iti bunyag, kumare. Ay, nawaw. Kunak man no, napan ni Jenny dito'y ayan mo itay, kumpare. Imay itay, ngam di namat kayat ti regalo kan ko ana. Anya? Meron ang tumot piman nga awan makukwarta. Ay, talaga da jengobing. Awan ti manaknakam na, pare. Anya nga ta naka-paper bag nganyawid mo mila anak ko. Ay, regalo man ni Carlos, pare. Jay, anak na iti bunyag, tatang. No amumla tinsawang ti anak mo itay, mila. Ay, Amukon atatang. Di namanan maapresyar ti simple a regalo ni Ninong na kenkwana. ti kayat nakit kwarta. Ikumkumpira na pa nga ro dagiti ninang kaninong na itay simang pag. Ay, awan nga ro, tatang. Jack, ammo, no nangalalaan na itikas dyan, ugali na. Huwag nga raw. Saan ka ba takas tayo day? Bayan nyo, tatang. Bagbaga aktuin ton sumangpet. Sana nasaya tikas dyan, ugali na. Iso lang nga ro dan tanarigalwan. Supay ti saan ang makaapresyar mo't. Ay, nawaw talaga. Maupay lang nagitininang kaninong nanukasta. Ay, masyanak nga rod ka ni pare Carlos itay. Tamadlaw analiday, tatang. Ada ako, nanang. Nasaya at mat. Agtugaw ka, tagsarita tayo tinalapat, Jenny. Kitaan niyo ti kabarbaro a cellphone ko, nanang. Naimbaglangan takwarta ti inted dagiti ninong kaninang ko. Ni Ninong Carlos lang tawan inyawat na kwarta kanya. Ay, nawaw. Masapul ka di ha, kwarta ti mayawat ken ka, anak ko. Tada nga rod planok agatangan, nanang. Saan ka pinadakkel akasta? Praktikalak lang, nanang.
Si kakit dimot. Ammom, Jenny, anak. Maupay dagiti ninong kaninang mo no kasta kalaeng. Di mo ma-appreciate dagiti regalo daken ka. Wen takwarta nga rod mati kayat ko nanang. Ay, jak ammon no anya ti aday ti panunot mo, anak ko. Da kayo ka dito nangyawid iti dayto ya paper bag nanang. Wen, regalo man ni ninong mo a Carlos para kanuken ka. Apay pailaan ka inyawid yu. Saan ko lang arudan nga inawat? Ay nawa, saan ka man nga bali nakasta? Jenny, pagyamanam kit tauray kaskasano a kinarigat ti biyag ita, ket inkarigatan na ti gimatang iti regalo nga itednagen ka. No kastamat lang ang arigalo, uray sa anan nanang. Ay nawaw, aglablabas kan at talaga. An-anwa kumangay dayta nanang. No kayat yu, di ko kayo latan. Awan na no kasta ka lang. Dumteng to ti aldaw nga awan ti maawat mo a regalo. Tadi mo ammo ti mga presyar kadagiti simple abambanag a maipapaiken ka. Kasangay ti anak mo intun umay alunes, Mila, anak kao. Ay, awan nga rod tata nga oray saan tayo pa nga agselebrar. Ay nawaw, sigurado asaan nga umanukot na jay. Namnamain naman ang tirigalaw na itininang kaninong na. Kas kumay di Pasko Kasaritak to dagiti ninong kaninang na. Ano mabalin, saan ko man akwarta ti itadaken ko ana tatang. Nasaysaya at pay Narigat no may ruwam akwarta ti maawat na arigalaw. Pundo day tatang. Dakas pa yun ti rumrumwar iti ngiwat na no daduma. Anyalangan ti panunutan dagiti tao no kasta ti ipakpakitan Day tangarod ti pagdandanagak tatang. Amangan no panunutin saan ko man lang mabagbagaan ti anak ko. Oh, anya ti masapol mo, kumare. Ada ko mati napatag nga ibagakin ka, Lili, ading ko. Anya dayta? No, mabalin. Ay, saan ko man nakwarta ti itidyugan ni Jenny nga anak yu iti bunyag. Ay, uwan. Kasta talaga ti plano, kumare. Nadismaya ak iti naisawang na iti Paskwa. Uwan nga ron, mare. Di namutin ammo ti mga presyar. Kasaritam tumutla ang amin aninong kaninang na. Uwan, mare. Kasta talaga ti aramid. Anya timbay imbaga ni milagan ka, Lili, anak ko. Numabalin, saan ka no akwarta ti itad mi iti anak mi iti bunyag, mama? Ay ka, wan, nasayaat nukasta. Nakadlaw matgayam, mama. Saan nga binan nasayaat ti kastay nga ugalian ti anak yu iti bunyag. Di naam mo ti mga presyar, mama. Nairuam akwarta ti itadmigan ko tunggal Paskwa kan kasangay na. Gusto lang, nukasta ti aramidan yaw. Ikan yaw iti leksyon, saan na nasayaat ti kasta nga aramid na. Anya ngay dayta binungon mo nga birthday gift ti anak mo iti bunyag, anak ko. Sabon, tuwalya, kanbado, mama. Dagiti kadua maninang kaninungay. Isumat laang, mama. Awan ti mga regalo iti kwarta. Nasayaat ba? Kani Carlos, nakagatang kaday, iti regalo na. Bagmat ti regalo na, mama. Gusto mo giday, no agpapada kayo, gamit ti regalo yaw. Tamno awan ti magunana. Pudno na unay, mama. Saanan ang makapagreklamo?
May kawala ang siguro. No awan daw ti maawat na akwarta. Happy birthday, Jenny. Agyaman naklaunay, Ninang Lily. Oh, at to'y ti regalo para kan ka. Ha? Anya ngay tilinaon da ito'y abags, Ninang. Luktam to inton madamdama. Saan matan anak ka-envelope, Ninang? When taamok amas ka sa pulam tilinaon da ita abags. Okay. Ala, agpakadaak na rudan. Ibagam to kanina ng mga agdardarasak. Saap to makiistorya kan kwa na no day off ko. Wan, Ninang! Madinsamat timod ni Jenny, mila anak ka. Wala, tawan tinaawat na akwarta. Kat birthday na ita. Alamat regalo, naawat na. Ay, kwarta siguro at tinamnamaan na, tatang. Ay, naruamay ni ti kwarta. Pagyamanak nga rudtang, tay manunggot dagiti ninang kaninong na itikid daw ko. Asaanan a kwarta ti regalo dakin ko ana. Tani, agruwaman. Maring makaamiris mo tayo ti apo kaop. Narigat no mayroon iti kwarta. Di nan maapresa dagiti simple a regalo, amaw-awat na lukas ta. Pudno day tatang. Nasakit tirik nana. Ta, saan na ang maapresyar ti regalo dagiti ninong kaninang na? Makapasturun mat, Nanang. Ay nawaw. Apa yan? Saan tayo lang arudan ang nagselebrat iti kasangay ko? Awan pa'y naawat ko mataregalo. Na. Kano adamot naka-box? Kan naka-paper bag a regalo dagiti ninong kaninang mo iti salas. Diyak kayat dagi jay, Nanang. Ha? Apay man? Sigurado at chip dagi jay. Diyak kayat ti chip a regalo. Jay kumamat naka-envelope, Ay nawaw. No kasta ka laeng, no di mo amo ti mga presyar ka dagiti maaw-awat mo, ay sigurado, mauma dagiti ninong kaninang mo ken ka. Katpud numat. Chip ti regalo da kanyak, Nanang. Di ka agsao iti kasta, Jenny. Amom, siyak nga inam ti maibabain iti kasta nga ugalim. Ang mga no panunutin pa dagiti tattawa a kasta ti sursurok ken ka. Ala, wanan, Nanang. Kamalikot. Amo man ako. Simple man a regalo ti maawat mo, uray anyaman dita, rumbeng laeng nga apresyarem. Ta isumat pi man ti kabailan dyan ang ted. Ay, wow! Simple a regalo kat apresyaran tayo kuma. Pagyamanan tayo kiti, tanalagip dati mang ted kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.